niki kintu umaze kubona hano kuri match y'abadamu ya Shi Amavubi U17 wabonye u Rwanda rwabuze iki? Urabona ibintu ni tomatisme, ariko turashima yuko bana yakinnye amarushanwa. Ubundi imbere byabaga abandi twumva ngo bakinnye ariko batarakina, ariko urabona abana wabonye ko ibitego bibiri bya fotokopi. Abana ntabwo bazi guhagarara neza, wabonye mediane sinzi wabona bajya ntabwo bahari, ariko turashima yuko bakinnye bwa mbere irushanwa barikinnye. Bariya Zambia ihora mu gikombe cy'isi, ihorayo kapiteni wabo avuye mu gikombe cy'isi y'imyaka 10. Turakoze cyane, twe n'ubwa mbere turashimira federasiyo na minisiteri bagerageje bagahuza abakinnyi tukaba dukinnye, kandi twaba ntabwo ducika intege. Ibi ngibi biradushimishije, urabona badutsinze bikeya huko. Urabona iyo bamenya guhagarara mbere ikipe ntabwo ibivuye hano, ariko imbere niho heza. Bashiki bacu bitwaye neza, kuri njyewe n'abashima 100%. Reka mbifurize ibihe byiza. Merci beaucoup. Bamwita neza. Yego abafana ba mbere mu Rwanda b'abasitani. Umeze gute? Ndaho. Uraho neza. Urugendo rw'Urubavu ubu nongeye kuvana umutangira Urubavu gutya ngiye kuvana umutangira Urubavu kugira ngo ubone agaciro mpereza igihugu cy'u Rwanda. Ngiye kuvana aperi nambaye jezi z'amuvu cyane. Yes good. Nyanza imaze kunyurwamo. Ni ukuvuga ngo iyo uhuye n'umuntu utari guhumeka neza agahumeka rijya guhitana, nta kundi. Bya bindi mwabishimangiye yuko hari ruswa yatanzwe muri Jafet yahaye oya nta bya ruswa nta n'ubwo nzikibaho, nta n'ahandi itangirwa, nta ruswa ibaho. Icyo kinyarwanda tugihinduye, nta ruswa ibaho. Ni agafuka k'umuceri yateguwe. Ibyo by'umuceri ntabwo mbizi ko nta botike ngira njyewe amaze kurya bibiri. Ibyo bibaho ntabwo mbizi.